अध्यक्ष ॲडव्होकेट शंकर फट्टे आणि सांतांद्रे शिरीष लवंडे दोन ब्लॉक आम्ही डिक्लेअर केला. ब्लॉक नाशिल्लो पयलीं ना ब्लॉक म्हणजे आमचे इलेक्शन जेन्ना जाल्लें तेन्ना थोड्यांनी मेंबरशीप कमी मेंबरशीप आमी ब्लॉक आमचे एमटी आसले आनी एमटी आसले ताका आतां आमी तांकां आमी कन्वेनर म्हणून अपॉयंट केले आनी तेच्या उपरांत आमी आतां तांकां कन्वेनर केल्या बद्दल तेंच्यांनी कमिटी काडून मागीर तेंच्यांनी ब्लॉक डिक्लेअर केला. कितले मेंबर कमिटी? परवरी ब्लॉक 28. Newly appointed block president of Porvorim constituency. आज आम्ही 11-20 जाणांचो ब्लॉक पर्वरी मतदारसंघात डिक्लेअर केल्लो आसा माझ्या अध्यक्षते खाली. तशेंच आमचे साल्वादोरचे एक्स 3 टाइम सरपंच मारियो आताई ही इज डिक्लेअर्ड एज अ जनरल सेक्रेटरी of Porvorim Block Congress and well-known activist Mr. Wilbur Tiklo. He is also declared as the General Secretary too of Porvorim Congress Block Committee. Besides these members, there are other ex-sarpanchas and pancha members forming part of our block committee. Prominently Gopal Sawant of Pena de France, Rajen Naik of Pena de France, Sarvesh Naik of Pena de France, Pratima Narvekar of Sukuro, and amongst others also Mrs. Salet Miranda, Vice President, Anthony Ribello, Vice President, and Advocate Prashant Gadkar, who is appointed as the treasurer. आज परवरी मतदारसंघान हो फुल फ्लॅश ब्लॉक फॉर्म जाल्लो आसा. बिसाइड्स दीस ब्लॉक वी आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग महिला विंग ऑफ काँग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ एक्स सरपंच ऑफ पेना de France, Mrs. Radhika Sawant.